Permisi Pak. Oh iya, dari mana Pak? Nih dari belakang mau ke depan Pak. Oh emang rumahnya di mana Pak? Tuh di depan Pak. Oh tunggu sebentar Pak, ada rezeki nih. Oh iya Pak, iya. Alhamdulillah. Makasih Pak ya. Alhamdulillah. Ganteng pokoknya Pak Ustadz ya. Terima Pak Ustadz aya wibawaan ya. Akres mana namanya? Ayolah, rezeki mah teh ka mana? Alhamdulillah. Ini nanti ya. Nanya. Yang calo sehat. Sehat Pak Ustad. Pak Ustad teh marah sih Aing. Yang. Hah? Alhamdulillah. Pak Ustadz ayeuna nang rezeki. Tadi kita selempang di sauk. Ada beri amplop. Weh, menang amplop. Oh, pantesan teh marah ke Aing, orang tes menang amplop. Heeh, Jang, tadi menang amplop. Tuh. Tuh, hasil amplop tuh. Baju anyar tuh. Jadi banget bapak teh awaknya yuk. Jadi sekali semak iki yuk. Jadi segan mah teganya segan. Segan tau Jang? Yang bapak segan teh. Ente aja biasa baik. Amun dibere ieu, jadinya segan mah ke Pak Ustadz. Nonnya Pak Ustad, nya. Non jasa ya. Ada. Kemana? Dibere di kos lempang bae. Nohon, ban geus lon tadi. Aduh kedeng. Non deh non. Pak Ustadz hayu. Kemana? Angan angin. Angin di teh kamari pan awa duit pan Pak Ustad angin mah. Pan tadi geus dibere duit. Pan teh nurut sih. Nya. Atau ayo. Heh, kitu kudu ke Pak Ustadz mah. Engke anu salah orang benerkeun. Ayo. Banget kan? Pan. Aing geus pan, aus pan. Sih, kadang tuh ini jajan menta. Pan bagas dong Pan, haus nih. Nih, minum yang banyak biar kembung biar gendut. Ya, si ageran awewe dibere lah, bucin siapaan lah. Nah sih, ribut bahasa. Yoga. Air pan. Nah, sama Ceceng, ribut bahasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ustad. Irfan. Bantaran di dia. Biasalah Pak Ustadz, budak ngora, ibu bogohan. Cenah itu jelema bobogohan bae. Wai. Sia teh isin. Sia bebenean. Sia bebenean di kebon. Cara aing bebenean mah. Ya. Tah aing boga duit tuh. Gede. Ge, Pak Aing mah lain di dia bebenean ge. Urang keur bebenan lo. Astagfirullahaladzim. Ulah ngapli gue tuh lo, Pak Ustadz mah. Lain ngaplinya lain bebenean. Urang mah keur lempangan. Nangan nu salah, urang benerkeun. Berarti orang lain bebeneannya. Tapi iya ulah nempel bebenean mah lain mahram. Kopiah doang sih goblok. Wah, Calo. Wih, bukan duit segala sih ya. Wih, bisnis non Calo. Sokot duit baturnya. Ya sianya. Calon, iya. Ojek karena cara kanan. Nyenah bae mah lain nang nanaon. Tanya ta Pak Ustad dah. Halal kan Pak Ustad? Ya mah halal. Halal. Di mana sih ya? Itu percaya. Sih, duit tak halal. Halal tuh itu. Toing ditanya siapa yang nama jawab nage. Tanya ho. Kalau ulah gitu. Ingat teh net orang pertama tadi naon. Tanya ho. Sama bangsa. Irfan, gak baik ngomong kayak gitu. Jaga omongannya ya. Salah tuh Pak Ustad. Gimana gitu jasa? Enggak sabar. Kumaha ge ciptaan Allah. Teu menang nya. Teu menang hinakeun, nya. Oh, pamale. Jam sakieu can mangsa di. Nah, sia. Bos. Aing hayang ngomong. Iya kan mau mendekati puasa. Emang bos tahayang emang itu tobat. Sia tahayang ngahapalkan doa-doa sahur gitu, bos. Tahapal ya, bos. Nih aing ngajarkannya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Emang gitu niatnya, ya Allah aku sahur pada hari ini. Nah malam nanti aku mau buka. Emang gitu doa anak. Perasaan aing waktu TK mah diajarkan gitu. Hah gitu bos. Terus akhirnya aku mah ayo. Aing fokus buat puasa aja. Jangan ngerampok. Atuh bos, tobatan hala nah puasa. Habis itu nanti kalau itu udah puasa
kita beraksi lagi. Kalau puasa itu harus tobat, Bos. Setan aja nu di kandangan, nu Allah. Masa sia jelema ente. Heeh, bener oge sih. Yang geus satu ajar kena aing doa. Weh, calo. Atau duit di mana sih ya? Yang si calo. Kocianya. Kareponya. Ustad, jelaskan ya. Jelaskan, aing teh bisa ngajelaskan ya, paro yang aing capek ngomong jengjana bangsat. Akhir ayo jangan kalau mau menjelaskan mah, Pak Ustad menjelaskan. Jadi, kan Pak Ustad keur ulin. Di mah dulur. Balik lewat Tapekong. Atau Pak Ustad tang digelokeun bae ku sukuritian make baju biru cara hideung. Ujug-ujug dipanggil diberi amplop. Alhamdulillah eta hasil amplopna kaberi baju. Kaberi baju hiji jeung samping. Terus pokoknya isi 200.000 lah. Lumayan. Iya, Pak Ustad yang calo sering gocap. Weh, cen 200.000. Masa sering gocap? Tuh, cepet-cepet lah. Pak Ustad tadi mulai baju di jalan, bawa baju Pak Ustad, Bu Hasem. Tuh, anak calo kebagian gocap rezekina. Alhamdulillah. Tadi sangka dicikeun mah. Ustad, ibu nanya tuh duit ke situ. Kalau Pak Ustad tanya boga duit loba cara Pak Ustad dibere kitu, hayang meuli baju pantauin ge Pak Ustad. Iya, sama aku juga. Oh, jadi hayang. Coba be, datang ke Tapekong Cisauk. Sugan bae keneh. Oh, kudu kan itu. Ada si boncel, si masih hangen anak bae yang diangkanterkeun ka imah bae meureun deh. Aing mah. Oh, atuh kumaha ngomongna? Emang menang geus kitu dah. Ngomongna kumaha? Atuh henteu, teu kudu nanaon, lewat bae lewat. Tah, ya, Bapak mere ciri-cirinya ya, anu mere bapaknya. Atuh jamalna pakai baju biru. Uk betel, pakai kacamata, celana panjang. Usah ada bula-bula gitulah. Bapak ge pohon itu moto heula. Saya teu mau HP, Bapak. Ah, kita. Atuh non informasinya. Ayo berangkat langsung. Kemana pan? Iya, Pan. Mau kemana, Pan? Si atuh itu Cisauk. Ayo orang naik ojek karena ayo. Iya, atuh yuk. Ayo. Kak, nuhun ya. Ada. Sing menang duit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Deuh, lo. Kata kadit peninggal tol jasa. Anu bingung kawarga dia mah, kaduit mah terus bae tuh lempang tuh, cepet jasa lempangna. Tapi udah jauh sih, kos ente lo. Taruas ya, geng. Itu, Bos. Banyaklah doa-doana doa kita. Yang geus ajarkeun. Bo. Sini dah. Tadi lu ngeliat itu nggak yang warna biru-biru tuh dipegang Ustadz sama calo? Sih ngeliat. Yang ke satu ayo. Sini ya. Kamarana sih ya, boga duit cicing bae. Oh, kemana sih, Bang? Duit naon, duit teh mana? Teu boga duit orang mah. Jangan ngebohong, salah dosa. Heeh, tah cak Pak Ustadz ge teu boleh ngebohong calo. Calo. Nanti. Aduh, ngecepan deh nu handap takut deh. Misinya Neng, urang keur buru-buru ya, aya misi deui. Ya. Teu bisa. Serahkan heula duit sia-sia kabehan. Heeh, gerah serahkeun atuh. Ustad cuma tuh ieu aing keur ge buka duit sia. Cepetan lu, lambat banget. Mau mati lu. Bulan puasa sudah mendekati, Bos. Nah, sih. Ih, apaan lu? Tangan gua dijilat-jilat bae. Emang tangan gua permen. Tolol lu. Geus lah, Bos, cokot bae. Ulah kabel. Ustad cuma ayo Ustad, ieu orang di kompas deui keur ge boga duit. Kumaha orang boga duit nah orang. Cepet. Sabar lo, sabar. Bikin lo. Ini mah butuh meureun. Bae urang kudu mere ka fakir miskin mah. Sini. Meureun Ya, nya fakir ya, miskin. ulah babacet sia. Yo. Hah. Enggak salah bikin. Tuh, cek os bahasa tiga naon. Bos, kita tobat yuk. Ayo ke masjid yuk, hafalan. Mau Ustad kumaha ieu orang boga duit namun di kompas deui asal boga duit ke. Sabar lo, sabar. Sabar bae bangsat. Sabar. Anjir boga duit. Astagfirullahaladzim. Kemana sih pan ojek karena pan? Buruk beakan. Iya, emang. Gerak. Mana sih Pak? Burang jege. Pati lu semarang tuh. Oh, anu kencan meunang. Terus narik pae. Ta. Eta ta beheungna ta. Ta. Bakal di mana bae sih? Mang. Ya, dak leutik boncel, dak naon sia. Mang, kieu mang. Iya antar kami ya. Tadi cek Pak Ustad, cenah menang amplop cenah mang.
Gimana? Maksudnya menang ampau di mana? Tanya. Poho aing, nanya nama horengan. Pan, menang ampau di mana eta Ustad Yaya? Nyaon ge poho. Pan atuh seruana sia kabakon toing, geus sia setoing. Ri, jaga. Tahu Ustad menang ampau di mana, Dik? Di Cisauk teh emang di Tapekong, cenah mah nu ngababagikeun nu make baju biru, nungguan manehna di hareup gerbang. Nah, Mang, bener Mang, cek nya tah. Di Cisauk. Tapi kan jauh, di Tapekong mah jauh. Kumaha tuh? Yang capek ngadoronga. Heuh, anterkeun. Satu ayu, Mang. Pan kali itu mah jauh pan. Jadi sia wani mayar bara duit kaing, nyatiluan kieu. Kali itu mah jauh, asana mah tanjakan melulu. Kayaknya dibayar tenang. Hai be. Sok laju bae sia maksa lah aing mah. Geus atuh Mang, hayu Mang. Hayu ka mana sing? Aing sebenarnya males ya, narik sia ye komodo ieu ye. Dibayar sebar kali boa aing teu dibayar. Capek doang aing. Air mah dibayar Mang, yakin mah. Hai. Tanya. Tuh kan. Toing begitu nyahon. Tuh toing teh nyaho tuh. Tuh jalan toing tuh. Kumaha sia si pan? Aya tuh mah anterkeun. Jalan indri deh aing. Aduh, kumaha ya? Alah, pada isi nih. Ayo. Nah, kirim ya. Udah sarapan. Nah. Enak. Dik atuh. Greng. Yo, berangkat. Ayo Mang. Waduh, semangat lagi dorong lagi. Waduh. Yo, Bran. Ayo Mang. Emang geran atuh Indri Irfan toeng bener jalan ke dia bener Benar. Bener Mang, ayo. Bener Mas sama tuh jalan lagi tuh blok tuh blok. Si Mang, bener kan dia. Penyikir mau Mang. Akhirnya mah banjir meureun jadi kitu. Kumaha tuh? Lanjut terus lanjut. Bisa tahu Mang, mah keburu belakang ampuh yeuh. Lah, ayo bener deh. Siap. Mang. Awas, rem. Boy. Mang. Nyeklan, ceklan. Awas, tangna, atas. Nyeklan, ceklan. Awas. Bola, woi, wayahna ikan lesang. Jadi taruh dulu lah. Balik kan dorong. Turun. Turun, saya turun, sake. Ayo bantu dulu, Terus. Aduh. Loh, masih lah tanon atuh. Serang dibalik lah. Nget. Jalan lesang lah. Aduh. Irfan, si jalan di luar sih lah. Aduh. Nya jalan bener tuh pan. Ayo Mang. Terus Bang. Susuran beto. Bantuan nih. Aing mah. Nyar jalanan kudu blok kieu aing mah. Tadi kayak saya firasat lah. Apa wana dik sia teh mah geus bakal mal bener. Awas sih mah teh dibayar mah sih balang-balang suka empang. Ayo. Mang, dorong nu bener, kena tarik lampe. Aing ngasulah ya, cepet. Ngasol. Turun. Aduh. Aus ya. Iya. Ngasol. Aduh, saya nyariksa cek empan. Emang bener jalan ke dia? Bener Mang, satu-satunya di dia. Tapi yakin tuh bakal menang duit di tuna, menang ampau. Indri, Irfan, Toing. Yakin. Yakin Mang, eta Mang. Aing aus deh ya. Mang yakin. Lu sayangnya. Non sih ngajak aja. Wih. Wah. Mau rezeki mau sayo. Masa emang bukan maju lu meureun. Banting gila gerak. Maju dah gerak. Geraknya lu maju luar ngelum bae. Mama, anjungan. Cuma cari nu maju meureun. Mama cari nu maju meureun. Nah, aja. Ini mana? Ini kurang maju liyo. Daripada orang lulus. Toing beres toing. Aing aus pan tadi dorong ngobrak aing tadi. Pokoknya menit balik. Aduh, aya bahasa aing. Tuh ausin jasnya nama. Ayo berangkat deh lah. Yuk. Itu Nadi mah. Mang, mending bawa bae, Mang. Mang, bawa. Mending Di jalan Mang bisa aus Mang. Aduh. Bawa, kami bawa. Gede. Pan gede pan, kebukannya orang pan. Cek ya. Cek lagi. Guys, cek. Gerak keburu, maju langgeus sana. Gede, Mang. Ayo. Gerak Mang. Itu kan
nyawan itu tuh. Yuk, Ah, cari, sia yuk. tanu nanggung dosana tanya. Cai sia nu nanggung dosana cai. Waduh. Bosna bikin berat bae ya, beras tanya ya, terenang ya. Bosna tanjakan deui bae, mah tanjakan deui bae. Gas Mang kajen Mang. Demi duit. Duit mang, duit. Tuh, bener bae tuh, tanjakan deui bae mah. Aduh, aing capek jasa ge. Demi duit Mang. Demi duit. Duit jajan. Ayo, emang demi duit ya. Ayo Bang, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Terus. Ngomong seru. Terus. Terus. Kurangnya dibantuan tah. Alhamdulillah. Akhirnya kau yang tanyakan. Minum. Oh nya. Aduh. Minum Kalau masih, tadi petani tadi, caina dicopot. Hei, idung sia. Menang maling sia. Doraka sia tadi indung mah, nang maling mah. Kajen eta beta. Minum ya. Minum pan. Yo. Emangnya? Saya lanjut deh. Ayo Mang, kabur beak ya, puna. Sampai Ayo. Cek aing karapan. Oh, udah tanjakan tengah jalan tuh, saya tuh tanjakan dari batu. Cek saya tadian itu doang tanjakanna. Hebat, iya doang jangan kayak batas tanjakan. Terus langsung datang. Tanjakan dia doang. Jadi berarti jadi Dia doang. Jadi Tapi aing dorong siapa pan? Rumahnya. semangat demi duit. Ayo lah. Ayo. Ayo, tanjakan dari bener kan pan? Tanjakan. Oh, wah. Ini mah Ya, tengah belok kanan doang ya. Belok kanan. Nah. Terus lurus. Ya, Mang, tinggal jalan raya Mang ya. Terus. Tuh, kajian tuh. Oh, ya. Mang. Mana? Mang, eta merentah jelmana. Oh, pan, gas eta bener pan. Bener tuh Mang, eta pan jalan mana? Kayaknya sih iya bener. Bener, eta mah bener. Irfan, toh aing Henry. Aing kieu heula nya, aing mules ye, capek ngadorong jauh. Ira, Tante baik. Hi. Bisa depan, pas sebelum tiket depan. Iya Pan, sama kamu aja ge. Kamu kan masih kecil, nanti pasti dikasih ge. Nanti selain turun nak. Aku saya ojikan lain mah. Kemana buat? Oh. Nah, pusing aing. Kenal tong. Minta ampau. Jangan Pak Ustad. Pan ngomong nol minta tuh. Ih, 3 lagi isin dina. Udah lah, biarin Mas, pada dia aja lah. Ih, apa urang nih ya? Nah, namun imlek mah. Sok menang duit. Udah bilang apa cak Pak Ustad? Maaf tong. Biar atuh, jangan ke sore, tuh gerbangnya tutup. Aduh. Kumain. Benon. Nanti nablok lagi just tutup tuh. Ya, setan. Ya jauh-jauh di Pan. Ih, masa temenan sih? Coba tuh Pan, kamu minta ke dia, siapa tahu masih ada satu. Kadang. Kenal deui. Ayah meren sakit mah. Belum dikocek sih mang. Oh, tong. Maafnya. Maaf. Urang udah gawe deui nyapuan. Barala urut tadi. Ayah meren. Oh, geus beak eueuh. Ima aya kita jangan teleponan bapak. Geus nya. Mah jauh-jauh capek-capek tapi tak hasil. Tak hasil aja lah. Temenan Pan. Itu menang Pan. Temenan. Bener Pan, biak Pan. Oh, beak sel jasad. Tuh mabur jelma lagi. Ya, aing mah temenang. Suwe. Hi. Kumaha? Geus berecan. Mang, beak mang, duit lagi. Israel lah balik. Kumaha si Irfan? Terus aing kumaha ya? Mau jadi kocek ke jauh-jauh. Terus aing mau bayar. Tinggal lama lah. Pusing. Hayo lah, balik. Balik lah. Capek doang. Jalan itu udah deketan tuh. Lah, si Irfan sampai kayak beli base, celana naik base, aing mah lah, aing kebol-bol aing beli base, lalu Irfan sih mah.